Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jong? Kola izin sendaya Ustaz. Kola entar ukenjangan tas sekolah. Oh iya. Karena aku sekolah deh. Iya, lawanan. Lek, sampean apal pikiran saya jadi Ustad? Oke. Tore baca bareng-bareng. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin muslimin muslimat tare berjamaah sholat kenjerane pon petole kor cerecut kaan kui sango paki bila pon mate sopaja sambian salamat lebat etete. Lek, kaya iya. Muna apa jang berjamaah oleh petolekor derajat. Run. Bu, sampai ambil buku ke sekolah. Iya, pahun ngibas buku, taingan ngibas banci je. Pun ngibas buku, centar sekolah. Tuhan je, kaki nyambi Setrek. Ayo be, amin pegel-pegan pang Ustad. Kor santapan yuk. Oke, siapa takut? Kira kia, apa bidan bahan biolar? Iya, jangko merasa meni kebon. Kak boleh yang tak tahu. Terus apa jawabnya? Kasih paham dan mon olar engak Johan. Mon Johan engak olar. Oh, nih ban, kok denger Tenggararia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, bersuara nadon. Ayo apa Jung? Allahu Akbar, Bas. Oh iya siapa aja ngadon dah. Asyhadu an la Engkau kihet. ilaha illallah. Engkau kihet. Mabot dari lakehet. Betul. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan, ya mamu nano menjadi imam sejadan situ. Oh, kenapa jeng tole aja cah betal? Munceng kota betal, kakek si betal. Oh, saya dua ada betal. Iya imam reh tak betal. Saya tak betal.